abantu bafise kontra nuko nyine bagenza kubakotiriza muri NSS n'ugiye bakoze amakosa ariko ndazi ko bikorwa icyo gihe umutima wanje hamwe ntusibe amenye yuko azorora agapansiyo bigirana ariko icyo kintu cy'umushahara ntacyo bizi aba bari ngahoze ubu bavuga ati umushahara niba urakwiye ntacyo ariko bitugenda rwose umushahara kugira ngo babigaragaze ariko bitugenda ntabwo ntabwo bicyewe ibindi munsi mvuga ko babimenye ntabwo bavuga ko babimenye ntabwo bose kuko umuntu uzi yaba yifuza ibiryoshye yaba yifuza ibisumbirizaho ariko rero icyo twarebera ni uko leta yagiye nivyo leta yiyemeje y'umuzazi mukuru w'igihugu cyacu ni ukuri aremera cyane ko tuteza gukora vuba akabona icyahindutse mu bakozi bato akabona ko imishahara yahindutse akabona ko umuntu wese afungura kabiri gatatu ku munsi akabona ko umuntu akora mu mufuko ukavanga n'inoti ya wa mwana w'amuhutu ya noti tumbure umuntu iki kabone icyo cy'ingo kandi cy'ingo kiba nk'itegeko abadepite aho bari abasenateri aho bari abashikiranganji aho bari umukozi wa leta wese ateza gucunga ko ari itegeko kugira ngo gikorwe ejo kibe ukuri kurebye mu gihugu icyo gituma abashikiranganji niba yatujiwe mu mpuzamahanga dusabwa kurima amahegitari atari munsi y'ane cya gatanu abadepite abasenateri abaguverineri bamusitanteri gutanga akararo ku munyagihugu kurima imirima myiza y'akararo bakabonera ingenzi igakwiye twese tukaraba kuko ingenzi ibonetse n'inoti kiboneka urumva ahantu nta kibazo hanyuma hariho umuntu yavuze ngo ni umutwe bwaha kera n'abizi rw'abatwa tuba twavukana n'abizi kuko n'abizi ko ry'imyeyo abagabo kera batwita imyeyo mugabo gasanzwe twaraguye ubuturishe kuko twese ko tuvuka imatana tuzaza gukomeza amatongo yacu numvise iyo tukomoka niba tujya kwishyuza niho tutangaje ibintu byerekeye by'abatwa tubashyigikiye ariko nabo nyine biyumvemo ugushaka kwabo atanga kugira ngo umutwe ngofasha agacarira amaboko oya verasuko komye mu gushyigikira provinsi gushyigikira twese tugushyigikira mugabo umuco ugiye gusabiriza tumutwa oya ntabwo ibyo ntibigikora ibyo umuntu ntibigikora ibyo ubutunzi ntibigikora ibyo biriko bigategeka ni ukuri ko imana bazora sinzi wavuze ngo muri engeri wasanga bazora gutaha jewe nzorambira umusore ndetse kuzora umwana kandi bigoye rega byose ubishyira mu mana ukizera uhoraho nta bidashoboka uvaye utagize inganzo uti amen ndetse uhoraho byose kuja gukoreka kugira ngo tuze tubare ibyo bikarage hose batuvuga kuri ntabwo ndamaduvuga gatoya rero iswasanga nzora ntabiye kunama ariko nzora niba nza kuba niba twebwe kandi twiyemeze nk'igihugu cy'iwacu ugushaka kwacu tugushinze imbere ntabwo idashoboka jewe narakoze muri soka muri chef du personnel directeur personnel ikintu cya mbere yakoze muragije abana basanga babita abatanga batatu nta mutwe nawe uri naruhukiye ku mudepite yasigwa n'umugabo yitwa Mashini kureba umutwe n'abaze muri soka n'uwo yitwa Janine uragenda waze muri soka
hamwe n'ubutwakazi abatwakazi bamuteza mu byaha bose ariko nabyo niyo kuko murabarundi nimwe muvuga ngo yego abantu b'abarundi cyane ivyo ni by'abavuga batuza mu nyungu mu cyenda na mirongo icyenda batubwira ko izuba bagira ko mujya mu mutunzi mujya kumeze ko ngomba mutu natwe bagatora ko bagenda mu Rwanda mugende kwiga gutwara tuba tubaga tugiye bara gutwara ubwo bahora mu zose bita usanga kwa kuduteranya gusa yaramarya tuvize ko muri ivyo byo twaje mu bintu by'iki tubishire hasi tubera rero umuntu akora mutuzana rero murabe mu myaka itatu uzo bwa kugera mu tuzi bizova ko tuzavana tugira twacaga cyangwa rero bari batuye igipangiro ca hafi ya Butovu niho bari batuye aho bazabangiraniriza abagomotsi ku mwami ivyo mwami bidahinduka kuko ntabwo barabagizwe ku bigenda ubwo cy'imiriyo ivyo wacu abandi bavuga bw'abacyegurikira ishimwe nuko abatarajije babaze kwerekeye ndazi ko ibyo bakoze imyaka ibiri n'ibibazo byinshi kandi naje ndayimaze n'iminsi ndumva ko atakibazo ndafise yego mumbaze nawe mubaze inzoga ntibamubajije kuri munsi